The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study today, nining atong ministry, gikinahanglan na ito pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung ana pawagitay mga sala nga nagapabilin diha kini kung dili nato isugid if we don't name and acknowledge and admit homologeo, just name all your sins, admit that we have committed those sins today. So ato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan aron kini mapanas mawa og pasayloon sa Dios aron kita maandam na sa atong adlaw-adlaw nga buluhaton tulumanon nga maong pagtuon sa balang pulong sa Dios. So we can be filled by God the Holy Spirit once again, and at the same time we come into fellowship with God. So andam na usab kita sa pagdawat, sa pagkaton sa mga kamatuoran through the ministry of God the Holy Spirit. Busa, ato karong hinganlan pinagis paggamit sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo, 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alam kanimo dili pa magtotoo because you are still an unbeliever. Ang pag-agda sa Dios alam kanimo mao nga imong gamiton kanang imong free will, your volition, sa paghimos labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The most important decision that you can make in your life is to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa gamita karon ang prinsipyo sa Acts 16:31 nga nagkanayon sa English if imong dawaton si Ginoong Jesucristo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. There is no other Redeemer, Savior, except the Lord Jesus Christ. Acts 4:12 says, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, magandam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Balaan na mga Dios, nagpasalamat kami kanimo nining lain usab nga matamis nga higayon sa among pagpangambitay kanimo sa imong mga pulong. Migampo kami nga imo kami hatagan niya ng necessary concentration and focus to what you're going to teach us today. Pinagis tudlo ka na mas balang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo, welcome na usab. Now, naghisgot man ta last time. Oh, by the way, ang atong title mao gyapon ha, The Doctrine of the Divine Dynasphere. Okay. Now we have said last time, we were talking about faith, pagtuo, ang tinuod, without doctrine there is no true faith. Nga naman, tungod sa gisulti diya sa Roma 17, faith cometh by hearing, and
hearing by the Word of God. Kaya ang tinuod, no, it's a matter of choice. Naragyo na nimo sa pagpili. Kung maminaw ka ba, kay umikan sa imong kabubuton. Kung dili ka maminaw, ang imong pagtuo dili maugmad. You see? Now, bantay kini, the major issue in the Christian life is volition. The big V, matud pa sa akong higala nga pastor, big V, volition. Every believer needs vitamin K. Ano sa maning vitamin K? Knowledge of Bible doctrine. Imong kaalam sa pulong sa Dios. Kay kung maghisgot kitag pagtuo, for we walk by faith, not by sight. Karong panahon na, nining panahon o katuigan sa simbahan. Dili na kita magalakaw, pinagi sa atong makita, kundi pinagi sa atong pagtuo. Now, the validity of faith depends on the object of faith. The object of faith in salvation, kinsa man? Only the Lord Jesus Christ. Siya ra gyud. Because the question is asked, after salvation, what? Kay kinira bang pangutana, ha? Labihas kadako o ka bagang duot sa katawhan ning kalibutan na wagi sila, labi na mga Kristohanon, mga magtutuo na. Wagi sila kanang idea. They don't have any clue what are they going to do after they are saved. After salvation, what? Dako kayong pangutana ka na. What needs to be done after a person is saved? Unsa man? Ang tukmang tubag ni ini is diyan sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao na ingon sa Grigong pulong eskopeo. That is look with serious consideration. Tutuki na o gitagi ka nagdakong pagtagad. You see? So, look with serious consideration at the things which are not seen. Eternal maguna. Ang di makita, eternal, hangtod na, o dayo na. So it is tragic. Dako yung trahedya to see most pastors of today. Kasagaran mga pastor, ilalag yung i-emphasize ang positive thinking ngadto silang mga kongregasyon, dili ang negative ones. Ehemplo, mga suliran, mga kalisdanan, mga pagsulay, etc. Now, si Apostol Pablo, nag-emphasize gyud nga kining mao mga suliran, mga pag-antos, mga kanang kapaitan, etc. are the ones that can strengthen a believer's Christian way of life. Mao gyud unta kini ang makapalig-on. In fact, Doctrine emphasizes that believers should consider problems, difficulties, tribulations as their friends. Love problems. Higugma, dawata. Hang pa ang mga suliran, mga pag-antos tungod kay didto sa langit. Paminaw. Because in heaven there are no more problems, no more sufferings, no more difficulties. Wala na. Gusto? Wala na. Manglabay na ning tanan. So Colossians 3:1 again says, keep seeking the things above, not the things here below. And then in Hebrews 11:1, kung bahin lagi sa pagtuo kay naghisgot magitag mahitungod og pagtuo. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kay 2 Corinthians 5:7 again, we live by faith, not by sight. Colossians 3:1 again, therefore if you have been risen with Christ, keep seeking the things above, not the things here below. Verse 2, okay, ato tas versikulo 2, niining maong kapitulo, set your mind on the things above,
not on things here below. See? Gibalik. Ang emphasis gyud mao ang atong pagtutok, pagpunting, paghatag sa labing dakong pagtagad niadtong mga butang nga tuwa sa itaas, dili dinhi sa ubos, dinhi sa kalibutan ba. Now remember the three spiritual skills that we have to develop as believers in our Lord Jesus Christ. Rebound, Operation Z, utilization of the 10 problem-solving devices. R, F, F, G, D, P, I, H, P, O. Okay? Rebound. Isugid ang imong mga sala. Human yan na, of course, Operation Z, nasayo na ka. Part of it is following the mandate of 2 Peter 3:18. We have to grow. Kini nga itong kalag, of course. Now, ang ikatulo, ang atong paggamit na sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran. Kung unsa man ning napulo, well, you have rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness, sharing the happiness of God, and then personal sense of destiny. Unyang ikanapo mo ang occupation with the person and character of the Lord Jesus Christ. Now, palihog abri diya sa imong Biblia ang 2 Korinto 4:18. 2 Corinthians 4:18 says, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are unsa? Temporal. Lumalabay lang. But the things which are not seen are eternal. Dayo na. Hangtod nas kangturan. So, again, ayaw kalimot yan itong 2 Corinthians 5:7 nga tugon kini, mando kini, siraan kini sa Dios. We live by faith, not by sight. Now, so we have to continue in our faith, in Christ, in God's Word, in God's promises, nga muuban naman kita sa Dios hangtod didto sa langit. Every moment of every day we make decisions. Hasta matagutling sa atong kinabuhi. Moment by moment kining atong paghimog mga decision. In fact, all of life is decision making. You see, good and right decisions can only be made sa diha nga kitang mga magtuo-tuo magapuyo dito sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios. Gitawag na ito divine Dynasphere. You see, kita ni mo sa kamanungdanon di ay, kining divine Dynasphere. And yet, so many believers, wag yun sila makaamunggo. Noon sa kamanungdanon kini nga. Gibilin gud ning Ginoong Kristo sa diha nga, miingon siya, tetelestai, humana ang iyang misyon, iyang gibilin dungan, kining maong divine Dynasphere, nga ni kanatong mga magtutuo ubos ning katuigan sa simbahan. We have to make use of it. Iyang gibilin kining divine Dynasphere. It's a mental attitude, ha? Niya sa itong pangunahuna kini. So kung ikaw, you're free from any mental, lingual or verbal, or over sins, then tuwa ka magpuyo. Yan ang dapit nga gitawag og divine Dynasphere. And it is only right there. Yan ang dapit nga ikaw makatuman sa imong plano sa Dios nga giandam niya alang kanimo. So, akong balikon nga, good and right decisions can only be made kung tuwa kita sa sulod ni divine Dynasphere. Kaya wa man tesa kung tuwa ta sa sulod. Naon sa man pagtuo, kay tukbel tagusob.
Faith is learning in the Word of God. Learning the Word of God and growing with it. And reaching spiritual maturity. Di ba ni? Fellow Christian, fellow believer, God has set our goal. He was the one who set that goal. The goal is to reach spiritual maturity. Remember the three stages of spiritual growth? Baby believer, adolescent believer, and mature believer. And that is the topmost goal for every believer. Spiritual maturity. Because that is the stage where we can have capacity for life, for love, for receiving God's blessings. You see? So, kung balik on, faith is learning the Word of God and growing with it and reaching spiritual maturity. Now, the validity of faith, nag-agad kini sa tumong sa mong pagtuo. Kinsa man tuong? Si Ginoong Jesucristo. The validity of faith depends on the object of the faith, the Lord Jesus Christ. Now, God's Word says, we live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. Seeing things which cannot be seen rather than seeing things that can be seen. Of course, this is an oxymoron, meaning gitandi kining duha ka mga nagalaing butang. Nagalaing man sila. They're different. Now, God's Word should be a believer's number one priority. Kinahanglan mao gyud ang iyang pasiuna sa iyang kinabuhi. Now, kita mga magtutuo, gitudloan naman nga, a believer's thinking is Christ's thinking. 1 Corinthians 2:16. But we have the mind of Christ. Mao kini nga atong gitun-an adlaw-adlaw. Ayaw kalimot niya na. A believer's thinking is organized around God's Word. Samtang ikaw buhi pa, nagaginawa ka pa, don't ever forget nga ang matag adlaw is your rare opportunity to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Pangutana unta ka. Unsa man yung mga butang that are above? Tubag? Things that involve your spiritual life. Of course. The spiritual life through Bible doctrine. And then, allow that Bible doctrine to circulate in the stream of your consciousness. Then, use the God's 10 problem-solving devices. Now, nomdom ka ba niya itong duha ka power options? The Holy Spirit's power. Number 1 is feeling of the Holy Spirit. Number 2 is metabolization of Bible doctrine. Now, the 10 problem-solving devices, kining na po, ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, nagasulbad sa tanang suliran. It solves all problems in the life of a believer. Nahibaw ka ba niya na? So, kung mauday kini, nga naman nga na may mga magtutuo who become jittery, hysterical, panicky when they face problems in life. When God offers these 10 problem-solving devices. Nga naman, tagahan sa itong mga iso, mga magtutuo, mga taranta, kanagingon nila o napraning, they become jittery, hysterical, paniki, nga taranta sila, tugkan nga kabuhi, matun pa sa mga katiguangan. Nga unta, na may isangkap sa Diyos laging 10 problem-solving devices. Tubag. Ibaw kung si tubag? Only because they're negative. Negative, lethargic, recalcitrant, no love,
no interest, no desire. They're just negative. To learn it, huwag ka na nagalakip sa mga basic, elementary, and advanced doctrines. Huwag yun nila na panumbalinga. Huwag yun nila tangda. Luoy. You see? Now, we are not judging them, but this is the truth. Na kung ikaw naigo nini, na mo naigingon din sa Tagalog lagi nga. Isa to? Nakalimot naman to sa Tagalog nga. Huwag ang maigo, huwag magalit. Tawag sa to? You see, kung ikaw naigo yun nini, ang tanan na ba igo? Gawas na itong positibo, you see. Kini ang tumong sa mga negatibo. Huwag manggis sila gana. Huwag sila kanang gugma, may baon nini nga itong ipangisukutan, nga mga gani, ang grabe pag yun, ang uban na yun, they consider these things we are discussing as foolishness. Mga binuang, you see. Kaya waman diha ang Espiritu sa Diyos diha kanila. Therefore, magkadungogan ni sila mga inini, mga butangan, mga espiritual. Huwag inungda na. Huwag na dato niya. Mga grabe. You see? Timan ni believer. Feeling of the Holy Spirit is the key. You must be filled by God the Holy Spirit to be able to be in sync, in tune nga to sa kabubuton sa Diyos. Feeling of the Holy Spirit and then personal love for God the Father ma-develop na nimo. And then a personal love for all mankind. You see? The more doctrine we acquire, the more we come to love God. Gusto? Namoni. This is the key. And this is God's open secret. Kung ato pa kuning sulti nga ang Diyos, kung makasulti pa yun, makadungog ka pa yun. Namuhingan ko ang Diyos nga. Wala kay mahayan. Kaya kung nakang-gisangkapan na idoktrina nga mo iyawi ni waman kay gugma, waman kay gana, waman kay paggahin o panahon sa pagtuon niya na. Kaya ang prinsipyo lagi nag-iingon, the more doctrine you acquire, the more you come to love God. A believer has to have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Okay, learning doctrine is equivalent to thinking doctrine. So the more Bible doctrine in our mentality of the soul, the more we can have capacity for life, capacity for blessings, capacity for love. Now, what about a believer who neglects the metabolization of Bible doctrine in his life? Well, ilabitong giingon nga a tree is known by its fruit. Maunay saying, the saying goes, he's only a product of his decisions. But the Bible says in Romans 8:5, for those who are living according to their flesh, carnal, do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now get this. Carnality and spirituality are mutually exclusive. Either a believer is carnal or spiritual. Now, which would you choose? So may opinion, to be carnal or to be spiritual. It's a matter of choice. Now, di man na open secret ang Diyos. Kining atong ginabuhat na lawadlaw na kini mapupo nimo ang kasayuran bahin sa Diyos. Unsaon ng imong pagtuo, paghigog magatukan niya, maugmad. You see? This is one of God's kanang protocol nga atong sundon. Ato ni padayon ugma, ayog sipyat, sumpay ni ini, aron ma pupo gini mo ang tanan nga unod sa atong
gidugukan nga the doctrine of the divine Dynasphere. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis ngay gayon sa among pagpakigambitahe kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat o Dios. Nining grasya nga among gipahimuslan. Bisan pa kining among kinabuhi. Imo pa kining gilugwayan mikan sa imong plano nga nagapadayon pa sa paglihok sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad, sa imong mga pagsangkap nga walay kulang, sa imong mga panalipod ni imong gibuhat. Salamat o Dios nang tulo ka mga panalipod nga mo ipikto nga ni sa among kinabuhi samtang tuwa kami sa sulod sa divine Dynasphere. Mao ang encapsulation, the wall of fire, and the guardian angel. Salamat nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Labi na nining bag-ong tuig nga among atubang ikaw. Magasangkap ka na mo. Kung nasayod kami, wala kayo pagbiya ka na mo. Liguna ang among pagtuo, paghigugma diha kanimo, kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.